morenos si no sueltan lo amarillo que tienen secuestrado allá en Haití. Háblame, ¿por qué desean matar los haitianos que están aquí? No, porque ellos están algunos secuestrando dominicanos para allá y se están secuestrando americanos y nos vamos a comer un par de ellos. Mira, escúchame, ¿por qué? Porque los haitianos... Para que los de allá hagan un ejemplo y se alineen. Pero los haitianos que viven aquí... Où que manger? Où que manger? Qui va manger acheter? Y a los morenos de Haití, que liberen los americanos, que si no va a empezar a matar unos cuantos morenos. ¿Qué vamos a hacer? Ven. Pero ven. Ven. ¿Qué vamos a hacer? Dale. ¿Qué vamos a hacer? A matar par de morenos si no sueltan lo amarillo que tienen secuestrado allá en Haití. Háblame, ¿por qué desean matar los haitianos que están aquí? No, porque ellos están algunos de secuestrando dominicanos para allá y se están secuestrando americanos y nos vamos a comer un par de ellos. Mira, escúchame, ¿por qué? Porque los haitianos... Para que los de allá hagan un ejemplo y se alineen. Pero los haitianos que viven acá, la mayoría de los haitianos que viven acá buscan una vida mejor, no están matando a nadie. Que manden el mensaje, que queda de baratar lo que vamos, desde aquí vamos a empezar. Pero no tiene que hacerlo así porque hay gente que viene... 7 millones de balas a cada uno de esos morenos, no le vamos a dar 1 millón de balas que por cada moreno de eso. ¿Y por qué? Dime. Porque la mayoría de los haitianos que viven aquí no están buscando problemas. Debería tener piedades, ¿eh? A uno le vamos a dar piedad porque tienen un par de años y lo conocemos, pero los demás no lo vamos a pasear. Pero lo que ustedes no conocen bien... Ven para acá, ven para que hablemos. Yo quiero hablar contigo, ven. Ven para que hablemos. Bueno, está bien, gracias. Traduis pour nous regarder au salle d'Abdia. Oui, c'est parce qu'on a passé pendant l'interview moi-même avec Chalia. Il dit comme ça que là a commencé à tuer quelques haïtiens qui vivent ici pour si on pas laguer américain. Si on pas laguer américain, il a commencé il pas bailler chaque grain balle, là bailler 17 millions de balles à chaque grain haïtien que le joigne. L'a tuer. C'est ça que il dit. Il dit comme ça que il a commencé faire ça. C'est puis yo pas laguer américain yo et yo pas profiter il y a profiter pour seulement monde qui était là déjà longtemps yo connaît après ça monde yo pas connaît yo c'est ça à faire parce que y a kidnappé même dominicain c'est ça que il dit et faut que yo laguer américain si yo pas laguer la commencer tirer haïtien que le jeune Monsieur le bagay ka grave fi a crié men. Il dit qu'on petit la kala, il dit qu'on petit. Nèg yo c'est bouel dans machine pour déporter. Bouel dans machine pour déporter. Ça pas bon monsieur. Ça pas bon. Ça pas bon monsieur. Yo tout ça là on a réfléchi, là c'est petit jeune on a réfléchi men. C'est comme si ouais ou gon bras di fait qu'il met dans mon nom 2 points jusqu'à 3 points même. C'est qu'on pas ça pour faire. Il met dans 2 points yo et puis plus il met dans mi-temps.